ki yin ni September somni legiat Galati alian khat anew khat pan nga ase huai tun sung panin eite ahong swak ta sakna dingin imo na hangin Jesu Christ ama ahong ki peto ma hi Galati alian khat anew li zong khia hon khia kho hun gen kholna a hui pi tui hual om ding chinapi hoi kik ding chi to lom ta por khat England le plan ti tui kul ki kala tui pitunga tui mo to toangin payu hi ai zongin hui pi khau in tui hual gol tek tekin a tui mo to in nang zo non lo ding chi thei a hi manun tui pitung chi mo hot khiat ki por na RNLI achi te radio to ho pi u hi hui pi tui hual laka amal te ham sapi takin hon khia u hi to vai kalom pain lumdam takin again na a tui pitunga thu hun te ki zui takele RNLI bel ahun lapin hong pai ve o chi to athu gen ka ngai komin Jesuin pasian zon khiat hot khiat na sep bang chimakai chi hong phok sakhi eite khat banga nung ta ding in leitunga mi bangin hong piang hi asi na le athoking na tung tonin imo na le ithuman lo na hanga pasian to ikikak na pan eite ading hot khiat na se phong sem hi to thuman pen polin zong Galati pol pi te kyanga limge ni ase huai tun sung panin eite hong swak ta sakna ding in imo na hangin to Jesu Christ ama ahong ki pe to ma hi che hi Polin hi pol pi te kyanga Jesu tung tonin nun tak na thak ki chi khut toy a hi na thu phok sakhi hi hot khian na sep asem Jesu in agam mang eite hon ding in hong ki pe to min hong si hi to si na hangin pasian ung na gama nungta in lungdam takin i khwa i tui sunga nun ta khot khian na thu i hom son the hi hong ki hot khiat na hanga lungdam na bangchila khiat na hiam kwa tunga lungdam na thu na hom son thei diam kongi Jesu nun tak na le hot khiat na khut toy nong piak manin kanwami nongi na pomin midang te kyang hong hom son thei sakta in amen